turasubira mu kwimwigenda rero tugiye gusenga. Kansaburi amamaza asubira asome Zaburi ya 22 murongo wa 3 dusome mu Kirundi, hanyuma turi ducurange bukeya dupfukame tuje gushima Imana. Mirongo 23 murongo wa 3, 22 murongo wa 3 haravuga ngo ariko wewe uwera intebe yawe ikikijwe n'ishimwe rya Isirayeli. Amen. Na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Ndimani vyagi ni umashi. Ndimani ni umashi. Hallelujah. Ndimani Imana ikunda amashimwe, kandi amashimwe yagize nayarondoye nayabaze kumanywa sanga hariho amashimwe agera ku 15. Hariho amashimwe yo gutanga amashikano, hariho amashimwe yo kuvuza induru, hariho amashimwe kuzibuka. Curanga irindi rimwe, hanyuma turaja gupfukama abarahagije n'abandi turi bufatika.
ndashaka ko dupfukama hanyuma inanga bacuranga tujyane n'inanga mu mitima ko turava ngo Mana icyubahiro kibi cyawe uza ukora biri curanga da Yesu we twarakubonye Mana we Mana ya Gerizo Mana y'umunyakabiga Mana twaboneye Bujumbura Mana twaboneye mu misozi miremire no muri urukere rurima tuzamuha icyubahiro cyawe Mana we Ela Ai Mana we Shima Yesu we Amen. Kambasabe dusubira tubyine rimwe muhaguruke tubyinire Imana. Pastor azaba yageze hano. Hallelujah. Subiri. Amen. Yego sinsubira kugikata. Yesu ashimwe. Namenye icyo duhaye tubyinira ko turabwira Imana ngo Mana ibi niwe wabikoze. Hallelujah! Yo! Kongere! Hallelujah! Kongere! Hallelujah! Amina! Israeli ngo bigeze gutera karuru. Bibiliya y'ikinyarwanda iravuga ngo ubutaka burarangara inchi ikavuma. Imisozi iravuga ngo inyinyini isanduka ryagarutse. Hallelujah! Amina! Twigeze tujana mu ivuga butumwa muri 91 dutera haleluya nijoro. Mu gitondo tubona abakecuru babiri baje bavuye ku birometero 27 baravuga ngo twumvisha imyonga nijoro. Twumva ni y'Imana. Nyakabiga gomba kumenya ko hari Imana. Kandi nuko abantu bari mu mazu batazaduheza amaripoti abana basinziriye neza uno munsi Nyakabiga umujyi wa Bujumbura. Hallelujah! Yo! Amina! Mumbabarire mukore nkuko nkora. Hallelujah! Mure abashangu mabwire bava iruhande rwawe. Hallelujah! Yeah! Amen. Hega ni kuri Gerizo mwamenye ko ari kuri Gerizo. Haba n'izina ryabo ni ryiza. Nigeze numva korari y'ahantu ngo ni Kadeshi Barunei. Kadeshi niho abagabo baza bifuza inyama nta busheri hari. Numvishije n'ahandi ngo korari yabo ngo yitwara rati. Ni nkoko uvuga ngo ni mwitenga. Ni nka Gitavi. Aho Gerizo de zame. Higerizo nyi. Hallelujah! Amina! Amen. Ko turabwira Imana ngo ibi niwe wabikoze. Mwe mutaza amateka ya Gerizo. Hano bagaza basirimba umuntu akamaturu ngo nje gukizwa. Uje gukizwa nta kindi kinza.
amen kuri gereza ese wa murimbyi yaravuze ngo n'abaririmbira gusa nabo bagira gute nabo bararirimba rose ngananswe hii mwendo wa miaka 21 ibyo wakose haleluya mumbabarire muvuge ngo amina abantu batagira amatorero mubarizwamwe muze muri reporting muri gereza hariho abantu babaho bazerera gusa imureke kuzerera gerizo yabonetse isa na mitima bagira impamvu nyinshi mbakundira habamwe pasiteri bamwe batagira ibikabyo ushatse kubona bishop wagenda hari ubunyine ukamubona ukeneye kubona musore wamubona ukeneye erike akora abandi bakomera bese kugira ngo bavuye mu ijuru baje kudutemberera nguyu kibase uyu nawe ni umushumba w'intama nigenza kubwiriza ahantu muri Tanzania nyura wa pasiteri protocol yari impitanye baravuga ngo uyu muryango ndozo nyurwamo ndetse n'uwi uri murango wa mchungaji none senze ndi umukarasi aho gereza mwirukange muheze kuboko mugire muti aha ni heza mwiruke muheze bishop kuboko mwiruke